Alpha Mizo Production YouTube channel N2 tele ngai thatu te chibai kan buk chewa September ni somthum ni nga ni ania van duai thak tak main sai pum no pang zonun fela kum som mi lek chu chong korin achuka thei to pin anun na chan tumin buai pui ma se he chong kor rul tur hian ataksa alo fan chu avek to awangin he chong kor rul tur awang hian anun na achan suita ani zonun fela hi sai pum marwenga annia tuiriala apa lalram fela le a u naw pa kum som palimi nen sanga maninan riaka nimin September ni somni pakwa tlai lamdar nga le achan ve la khan longlenga tui intur choi tura an kalchu rule hian ron panin rule hi an hel nuwa po rule hian aron pan sela longleng chunga chuan ron lutin zonun fela kum som mi omna zona tak chuan rule chu alo lut chhota a ke a achuk zui nga la hetia rulin achuk nu lok hian thok lama harsatna anei zui nga la an riana an thlen pui nu hian voi rukvel alua kani tuirial nip ko dam doi in thlen pui ani nuwa rul tur thana antivenomin injection nga lania ma se omzia man talawa an chan man talawani vo in ni somthum thlakwa sang ni som ni pakhat chundar som pahni khan naupang lainat tak mai zonun fela hi sai puma vuiliam ani lusun chungte kan tuar puin pathian puina le thamwan na changnge turin du sakna kan hlana ni Mizorama COVID-19 kai thar kan tlaniam mo hle maya nimin September ni somni pakwa sang ni somni pakhata ringot khan Mizorama COVID-19 kai thar mi sang khajasari somli pakhat mu chua anile ani Health Minister Dr. Arlal Thangliana chuan RT-PCR laboratory Latin Lona district dang zonga din turin sarkarin ma ala a ruwa manna asiam ti soin Health Minister hian RT-PCR khol te hi district din mun le mun ma te thlirin ata tola bun ani tur thu le atrul ang bo zui ngal char ani thuwa soibok hetia rivei le veilo en na khol bun ani tur thu kan ram hruai tu ten an soive chau lai hian kan thlen omsted asam chuan November ni khata tangin Srileng awanga in khwa khirna zong hli vek an tum ta der mai Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan akai hruai sarkar chuan November ni khata tangin in khwa khirna siamte ti top veka tourism industry lampo tuai thar le atum ti asoi an state chunga Srileng din mun chuan zia omlam apan zel to ni in asoi bok CM chuan COVID-19 Srileng in tourism industry ahong na hle ti soin heiwang hian state sarkarin chomdol na po asiam saka Hripuileng wanga an eizon na thok theilawa hunrei tak omto tour operator mi za somli pahni te chu cheng noi ni theu pek an ni dona tour guide mi zaruk panga po cheng sing ni le sanga theu sarkar chuan apedon bok ani kan rama hian engtika nge Srileng awanga in khwa khirna hi hli ani ve theyang le keini aya mi pui tam jok dai le mizo te aya inven nalama film khurlo dai jok kan thlen omsted te chuan tiang hian ruwa manna an siam thei ta der mai Joe Biden kai hruai US sarkara in pu mo na a thleng mek US sipai ho tu pahni te chuan August thla a Afghanistan atanga America sipai te lak chu avek an ni ma khan US President Joe Biden at nena sipai te chu la chuak kim ngal vek lawa sang ni janga vel chun zom ti ri tura thuron an pek thu an soi chuak vele ta General Mark Miley le General Frank McKenzie te chuan he thu hi Congress ma an soya ma se President Joe Biden ero chuan hetianga thuron an pek hi a riat lo thu a soi ve tlat thung General Miley chuan Afghanistan a Taliban ten ram an lak chak dan le Afghanistan sarkar atla cherang lutuk chu an rin phak bak ni in US le ramdang te makti atlingani ati US Senate Armed Services Committee chuan thole ni khan General pahni tele Defense Secretary Lloyd Austin te chu
Afghanistan chungchanga hian thu an zot fia US President Joe Biden thupek angin Taliban ten Afghanistana thuneina anlak nuwa August thakhan America sipai omte chu lak chuakim annia sipai te lak chuakim anni malok August ni somni parukhan Kabul airport bulabom puaka mi za somriat patni anthia anzinga hian US sipai som pathum lai an tel nge ani kha Afghanistan atanga sipai te lak chua chungchang boipui tu US Central Command ho tu General Mackenzie chuan Republican Senator te zona a chamna Afghanistan a hian an sipai sang ni zanga da chunzom ri arot ti asoya General Miley Point he athuron hi apum pui thu alo soibokani heti lai hian August ni som pakwa a ABC journalistin akomna a President Joe Biden chuan sipai te da chunzom tura thuron pe an om a riat lo thu a soitlat thunga President Biden hian thu diklo a soyam ni tia an zo na ero chu general te hian an soi zui du lo ani Senate Armed Services Committee in general te thu an zo fia nuwa White House thu puang tu jensaki chuan hemi chungchang hi soi zui vele in President chuan sipai ho tu te thuron pek te chu angai hlu hle a ma se hei wang hian an thuron pek zong zong apom vek ti na ero ani lo ati Afghanistan a hian an sipai te chu la om chun zom zel se chuan US le Taliban chu an in do don ani ti ina soi fo to thin angin Afghanistan atanga US in an sipai an lak chua chungchanga khovelin Joe Biden an dem rona an ma ni US mi pui tele an party mi le sa zinga ngei po an president chet dan hi soi sel tu anom nual boka he thu kal zela hian pu mo tur anin zong kwal meka President Joe Biden hi atar deuh to awangin asipai te thuron pek hi a hrelo nge ania a zom du lo zok niang asipai te pahnih hi chuan an president hi dot mulum ringot chuan an puin arin om silo he thilawang hi chuan Afghana boruak enge model a oma piangin Joe Biden ming hilam tel zel ani to mai don ni inalanga Taliban hola in anzia an suatan le meka dan maksak le khirtak tak siamin an nun ronzia an lantir chole mek ani tasia US hi amwal phonon on reng mai don chu ani mel ta le mai US President Somli Parukna Joe Biden hian press conference a thu soin heta hian Australia Prime Minister Scott Morrison ming soi mai atum chu a thei ngil le tlat mai peka Trumpan alo soi photo angkhan tar a thi anei tak to ni te po in alangta Joe Biden hi US President ni to zinga upa perania interview an nei laklo lai te hian Biden hi mutluk zeu alo ching to thina ni US Afghanistan withdrawal le Southern border illegal immigrant holaka athil ti dan wang hian Biden hian mi puilom a hlo to lo hle maya ama in Pennsylvania state chuan Biden a lem chu billboard a Taliban anga chain rocket launcher kentirin Biden a lem bula chuan make the Taliban great again ti anziak zui pokani atram hi mangzo theita kangmo in thlandona mi puiten du taka an thlantlin chu keini mizo te ang thovin hun rei po alaral ma in an soi sel vele ta sup mai ani hi Indo China border line of actual control naya China chet dan awangin India point ramri lama ral thuam a chop nai ve tarup mai US siam M7 trial howitzer po regiment thumlai a chop thar vele ta howitzer 7 trial regiment khata hian lai pui som pariat zela oma awain M7 trial howitzer lai pui som nga palizet anda ani chu hetia India in lai pui som nga palizet LAC an chop tamai hi China alung oilo hle maya India chu rem na du lo aruka ramria ral thuam chek ching le ramria buaina ti punlun tu ani ti in khovel riata au chua pui ani Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying chuan TASS news reporter Russian news agency in M7 trial regiment thumlai India in LAC ada thar le tak chungchang azo na changin China chuan
ram dang nena buaina nei adu lova ram ria ral thuam chek po China chuan adu lo ram dang nena in rem taka hi adu ani India ero chuan ram ria ral thuam arukina chek renga ram ria buaina po hi abul tum tu ani China ram chunga aruka anron chet tlatreng awanga buaina hi chuak thina ni ati heti taka khovel mit muwa India dema China atlang au chiam tamai hi he M7 trial hoi jarwa ngor hini lovin game a khel zok ni te point alang le ta enge mo po thlengta se khovel mit muwa thiam achan theinan tactic alo khel masa zok ani po arin omviau mai M7 trial hoi jar hi zang khai si thasi ania IAF te Chinok helicopter hian ral matong omna tlang sang le khampang sang tak taka te ada zung theya tlang chengchia le vurkar China sipaitan ator hlel viau donani he M7 trial hoi jarba ka hian India hian 105mm field gun LAC a hian ada nual to a ma se 155mm a thak le vek atum me kani helai tlang ram kong hi BRO Border Road Organization painar kanti mai thinten anom chila vurkara kong puiduran lai mup renga kong hi pe ani vele ramria lai puitam zok anda bel tur thu Lieutenant General TK Chola Director General Artillery chuan September ni som ni passaria press conference anaya khana soi nge ani tuna hian Chinok manga heng lai pui thiar son dan hi anti chinvel mek thu asoi bokani